Noble Voice na mayam butaram nokshin jabagal loinana ngasi Palestine Israel ge matang da update khara mayam da share tawjari Houthi media ge according US British ki aircraft singna Yemen gi Hudaida ge torbanda Kamran Island da target tawdana air strike kya chathaki Britain ki government anauba leader ke khut talak charabasu punamak Israel ki Jews sing gi damak lepati soidrabani aduna Britain da anauba sarkar lak charabasu Israel ki damak mateng tawbadati ahong balaiti Media report ki tuinna Israel ki Prime Minister Netanyahu ki statement amada Hamas kumba organization di makhoi ki mangda yamna pikraba organization amani ekhoina makhoi bu minute khara da loisin mangamgani but Iran amadi Russia ki advanced missile amadi rocket ki tengbang leptana pisin mana makhoi ngasi fawba exist oibangam libani natraga di makhoi soidana minute khara da loigani haiki kaya tanga klaba Netanyahu ki statement no gyan ta da angauba na churol lolbukum oirakli Technology amadi defense system da Israel malemda number 1 ni hairaga karigi ngasi fawbada maral lejidraba micham prajanupi angang di civilians sing da leptana attack chathaduna chawrakna 39000 micham praja sing bo hatuna genocide ki thodon ko leptana chathariba malem gi misingna Israel ki mathakta yaningdaba phongnarakliba history da mayek sengna leiraba Israel haina lebak amatasu malemda leiramdaba Migi lamda kan mana occupy tawduna Britain amadi US ki khutsil thorangdagi semkiba pikraba leibak amani ngasi su malem gi leibak kharnadi Israel bu directly natraga indirectly Israel bu leibak ama oina recognize tawdabasu yauri khodamoina Iran na Israel bu ngasi fawbada leibak ama oina recognize tawdri Israel su 1946 tagi ngasi fawba akoibada leiba Arab ki yeknaba leibak singi marakta leptuna leirakliba ase supnagi magi pekta US amadi Britain ki lengdaba support ki maramnani Israel na magi atukki matik thak wanglaba intelligence malemda number 1 ni hairiba Mossad na Hamas kumba pikraba organization bu thiduna loisin bading amdraga civilian singda attack tawriba nipa thokpagi thodona te haibase malemgi ayamba lepak singda ainrakhrabani experts singi according Israel poloidadi Middle East region the country ama oina leptuna leibada luragani soidana nongma existence tagi mangkiba yana lei hairi masigi khudam hojik sumyamna unaba horobani latest phangba report ki tuinna France ta Jews religious scholar amana France ta leiriba Jews singbu France thaduna Israel natraga atopa makhoi ki safe oigataba leibak singda chatkhinaba advice pikre masina takpadi makhoi bu malem gi misingna deny toba hokre haibase khangrabani somda muk chathriba conflict asida Israel gi unprecedented oiba operation singi thengnari reaction singbu uraga Israel dagi Jews lakaya Israel thaduna atop leibak singda chenkhre aduga hojik suleptana chenari Israel da Jews singna khopchillaga settle tawriba village kaya hojikti thadoktuna chenakhre media reports ki according makhoi malengbi lebak kaya dagi puraklaga settle tawkhiba ngaktani hairi tasengna Israel experts singi tumina US amadi Britain na ngatragadi ngasi phawba Israel lebak ama oina leiba oithokloi hairi makhoi gi tangai fadaba amana Asia gi resourceful oiba lam singda makhoi gi base sing thambagi tamak region sida Israel kumba leibak ama thambagi darkar oi aduna makhoi at any cost Israel bu lohenba pamde maramasina Israel amadi piklaba Hamas ka thengnariba lan sida America Britain na million dollars ki chading leptana hi thabiri international law da yengluragadi Israel international law bu violate towi madubu US na self defense ki damak tawbani haina legalize tawi masini malemgi law and order gi hojiki phibam malemgi leaders singsu magi lanai oijaba tanaba ngaktani achumbagi damak phongna kanasu lep pibagi masing di thiningai hojiksu thoktri panbayai Israel lebak am oina hingbada aduk laina hingbadi oitri magi existence pu ngakna ba hotna bada million gi chading su tawri masi atopagi lamda rental piraka laibadagi saruk kaya henbagum oiri tasengna changliba chading sing sina Israel dagi hena chawba lam ama atopadagi leijaraga masagi oiba tasengba leibak ama semjapana hena phagani haibana chumgani bibisabani singi tunginna Jews singbu malemgi misingna thiraga nongbadi soidana loisingani
हाइरिबतो तसेंगना मखोय नुमित्तुगी मरालतो मखोयगी ngasi की पैलेस्टाइन दा तौरिबा थौदौ असिना ओइरबरा हाइबगी चिंगबल हेले मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चथरिबा लान असिदा इजराइल की लानमी सिंह टोटली फेड अप ओइनबसु यावख्रे लोइदना सोइनाइरबा लानमी लिसिंग लिसिंग थबकता अमुक लकप यात्रबा कयासु यावरी इजराइल की मीडिया रिपोर्ट की तुंगिना इजराइल की मनुंगदा सिविलियन अयाबना नेतन्याहू की वार पॉलिसी बु स्ट्रांगली यानिंगदबा कया थोकलकपगी पाउसु तत्तना थेंगनरी सोमदा अमुक पैलेस्टाइन की ओइना यामना नुंगाइबा पाउ अमना पैलेस्टाइन की इजराइलना अरेस्ट तौदुना जेलदा थमलिबा पैलेस्टीनियन लिसिंग रिलीज तौरगनी अदुगा हमासना फाजिनदुना थमलिबा इजरायली सिंगबसु हमासना थादोकलगनी मरमदी हमासना अमेरिका की प्रपोजल पु एक्सेप्ट तौखरे अदुगा मसी तसेंगनदी इजराइल हमास की मांगदा खुबु खुदक कुल्लगुंबनी अदुननी मखोयना अरेस्ट तौदुना जेलदा थमलकलिबा पैलेस्टीनियन लिसिंगबु थादोकपगी अयाबा पिरकलिबसी लोइनना यामना यांगना माइके अनि के पंदक सिंगी एक्सचेंज सु उबा फंगलगनी थाजनरी अदुना पैलेस्टाइन की अचौबा माय पाकपा अमनी हाइना मालेमना लौनरकली पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन की अकॉर्डिंग एग्रीमेंट साइन तौनद्रिंगी मांगदा गाजा तगी इजरायली आर्मी टोटली विथड्रॉ तौबा अमदी परमानेंट सीजफायर हाना तौबगी गारंटी दरकार ओगनी हाइना मखोयना डिमांड तौरी 6 वीक की अहानबा फेस्ता मसीगी रिजल्ट उबा फंगनी मसीदगी अखोयना खंगमंगमी मदुदी इजराइल करमना कदाई फोब कोक नोले हाइबदु हमास डिमांड पुनमक याबा ngमख्रिबा हप्ता अनिदा हमास पु पुंगलोय लोइसिनगनी हाइरमबा पांगन थौनादुना ngasi tha tara phara phobada 38000 gi mathakta civilian sing hatpa amadi school hospitals amadi civilian sing yung kaising thugai banatna karimata result purakpa ngamdaba asina su Israel na mapung phana mai thire haibagi praman oikhrabani Israel supna yekna babu dhamki tawraga kihanbagi amatangai ba upaina magi akoibata leiba lebak singbu namtharaga leirakpani haibase khangnarabani amoromda यामना इंटरेस्टिंग ओइबा रिपोर्ट अमा ऑस्ट्रेलिया दा रिनिगेट एक्टिविस्ट ग्रुप का मरी लेनबा प्रोटेस्टर मरीना पार्लियामेंट की मथक्ता फ्री पैलेस्टाइन की पोस्टर खुद पाइदुना पुंग अमदगी हेन्ना पोस्टर हायरगा की लाउड स्पीकर की थ्रू द फ्री पैलेस्टाइन की खोलाव लाउदुना लेखी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीना मागी सरकार की मुस्लिम एमपी फातिमा पेमान बुसु सस्पेंड तो बिखी पैलेस्टाइन बुनिंग तंबलेबाक अमो ओइना अप्रूव तौबगी ग्रीन पार्टी ना पुखटलकपा प्रपोजल बु फातिमा ना इहान हाना सपोर्ट तौखी प्रोटेस्टर्स सिंगना दुगुम्बा लम मदुदा अकन मना लौसिल लिबा मदुदा कैदौनुंगदा शांति लाकपंगमलोय हाइरिबा पोस्टर तो पायरगा हाइदुना लेखी थिनथदना सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना प्रोटेस्टर्स सिंगबु पार्लियामेंट की तंथोखी असुमना मालेमगी लेबा कयादगी एक्टिविस्ट सिंगना पैलेस्टाइन पीपल की हक की दमक खोलाव लेपतना लाउरी मसीना ताकपदी पैलेस्टाइन निंग तंबलेबाक अमा फंगफम थोकी हाइबसे मालेमगी मियामना पामनरबनी मियामना खंगनरबनी चही चामदगी हेना पैलेस्टाइन की लंबु मुनसिलगा पैलेस्टाइन सिंगबु टॉर्चर तौदुना लाकलिबसे लेपकदबनी हाइबसे तंगाई फदरबनी नत्रगदी कैदौनुंगदा लमसिदा शांति पुरक्पंगमलोय हाइबसे खंगरबनी वीडियो सिगी ओइना मतंगसिदा लोइजरी अदोमगी करी मोटनो कमेंटा सोइदना थंबियु अमदी वीडियो सिबु पेनबिरगदी लाइक अमदी शेयर तोबियु लोइना बु सब्सक्राइब तोबिदुना चैनल सिबु सपोर्ट तोबियु।